your station for music and information. DXCM Cool Radio. Bangsa ni si sa ganda iya kulili na tanaw. Si kano po kababantayan na di mamamakin gibanto si sa ganda iya DXCM Cool Radio. Simulcast si sa ganda iya frequency 922. Si Damon Nilimba, si Sagyan kay Tenuwa dan Mabalui, si Sagyan kay Abdul Hamid Kompam, sa Bakan Wish Poblacion Baliwelan Northern Roti. Alhamdulillah, minisangkay tanok ma'am si Sagyan kay programa tanong Abdul Hamid Broadcasting System Monthly Islamic Seminar so mangsaulan, isa sengit tanong oras si Sagyan kay station tanong, si Sagyan kay kung kapaguluhan niyo ron na yung bangsa tayo Asian alim about kaya bato. Sama na yan na matingubo ang mga talingumang yung mga pasiseminar tatanda na diran dan dengan diran sa matano sa mapia ko makin ka na yan alim tanong yung mga baiko Islam lalayon mawila kal ko kapagusuro para tiya si Islam ko kapaguluhan niyo ron magbuhat yung si Haji Anissa Abdul Hamid pandapatan na manamambil niya panagutaman. Sama niya na ipredan ng kadunan yan ay alim tanong si alim abor khair bato sa tandangan tanong sa mga tanong sa mapia pamaganda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa may pumamakin sa yang gaya masay manto yang gaya mga abugbaitan sa iku Islam ama pamamasa ada makan direng sa isag yang gaya seminar dan manto nagusub kesampayan sa isag yang gaya review tanong datang sa isag yang gaya one way review two-way review na ayamana na sa isag yang gaya YouTube kapapadan man sa isag yang gaya station manager tanong si Engineer Habib Abdul Hamid pengdi tanong sa ikwallah apa nang berangkat niya yang gaya urasan yang gaya uras na di tanong kalilipatan na giit so itu pagay tanong serbisyo ang yang gaya mga pagalitan pamilya Abdul Hamid dataran yang gaya si Kanjelisa nagu si Habib namun sirat din pagalitan sa ikwallah siya penian sirat nagu dito ada agian kutuwa panamariran nagu panamita maniran sa ikuti kan berputasi sa yang gaya gumatan wa Islam. May sabab saya na ayam niya pikiran na diskusan ko sa mapunto sa isang yang gaya oras dan mimanto nang yang gaya katiru Allah sa isang Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Gaya kaya ayat nakatiru ini wallah upama kabudin pendirin delma natan tua mala apahala nagudan tua mala aguna nagudan tua mala kesabdum amangan dewan akailangan agian kutuakan bil pegawai manusia. Ayat sebab yang na ayat na ini tadu wallah nagian kutuar ilahnya ayat na ini tadu wallah nagian kutuar kasurgaannya agian kutuar kasurgaannya na ayat yang panutulaw nagu kinirupaan na damay lay umata nagu daman nag-utang ila nagu damirupa upamikiran ulit na puso manusia o anto na unon ikapya agubuntal agian kaya surga wallah giyan kaya surga na inukailangan
Andai ni na di manggerbek agyang kuto ay suldun kakagya di tanong kalilipatan aso surga na margen akapagasuldun o mga tao sabab sa aya ukit agyang kuto akapagbubanugan tanong yang kuto akakuha tanong sa isa agyang kuto surga na ayam ni aaladun nagyang kuto mga bubaya sa ekonomiya nagupaparahiyasan wala nga lang na dipirimaan o di na dikububayaan o anday na pamikiran na di kububayaan ubayaan ginawa. Giti sabab aswala na ayam ni ano iniyan sa isa Quran nagtigil na wasari'u ila magfiratin min rabbikum pagura-dura dini watig wallah surila wala makapupuunon ila magfiratin min rabbikum pagura-dura din surila wala yang kutuari na yan na imbagay niyan sa mga tao aanday ni na penamar nagupunggagaan sa isagyang kutuwa karila iron wallah yang ngayon sa inusar sa wallah asari'o kapagura-dura na kailangan na sa kaadi maging pagurad na di ka maulit kailangan na sa kaadi maging pagurad na pangamanin kay mauna kailangan na sa maging pagurad na ubabad na ikaalang niya diyang kutwa di ka kan gagaan diyang kutwa di ka kan dalimakot sa isang diyang kutwa nila wallah sa aya kasabot pang ading kaun katarimaa na sabot sa isang diyang kutwa na kapaging pagurad kaayang niya kaalang rekan diyang kutwa pamarahisan na gububaya sa isang diyang kaya dunia sa kaya lipatan ka adiyang kutwa kapaging pagurad ka sa isang diyang kutwa nila wallah nagupun giti manggulaw na siguro din amia uang ka agiyang kutuwa ka karin o di nagyang kutuwa ka bukman sa ikukapagataling mangka sa isalungan amo padapan sa inaloy wallah apaging tudurad-duradan na wajan natin na araduha samawati wal ard ayaw tudurad-duradan tanong nagyang kutuwa ka surgaan wallah agiyang kutuwa ka surgaan wallah naman din so paglatan agyan ka iyanupa agusupin tulapis alangit akala niya ayaw mana nagyan kaya kasurgaan wallah na isa agusa butong na tanto ayaman na ipahala tantog na ayaman piaderpa tantog na aande ni namiyak kalala ang makabunggay gumayaon sa manusia ayak karinaw na kaya ayak ano yaw wallah nagu ayak kinirupaan wallah na arduha samawati wal ard so kabilang agyan kaya anday ni nakasurgaan na naman din so kabilang agyan kaya lupa nagugyan kaya pitulapis langit sa manutong nagyan pagkaki ano ya sa man din so kabilang agyan kaya lupa agugyan kaya pitulapis langit na mailay tanong akawatan agyan kaya lupa sa isagyan kaya langit na manong kaman pamimikiran na may namabagyan ka manong kaman pamimikiran na agyan kutuaan dini nakakaparulyan ka ikakububaya ka sa isagyan kutuaan ka pabagyan ko sa isagyan kaya dunia na namgit na noron sa example igira na di bubuno ayan ng mga tawag yung kaya kadato bariyo na titidawa kaya no nakagigyan ko takapipikiran nga sa tiga hindi kupuna ko mabariyo na miya guntong ako kupuna ko mabariyo na miya kakuha ko sa malapira kupuna ko mabariyo na miya kakuha ko sa malakadeto siyo to si kubariyo na ibang katikapman nasa ikumayon ate sama na yan napailing sa mayor na manda na umanisa na makigagayin o manisan na niyang imbay sa mga tunganay niya, mga ginawa niya, nagdigi na may kapila ko, naununti ako niyo, maano madag lakay layar kita no. Inoto, nakagi ayang hudap, agyang puto, akapipikiran yan roo, na ubang kalong-kalong na magwan yan, agyang puto amayor, na umagwan yan, agyang puto amayor, na ayaw kapipikiran yan, nung naging lawan yan, ay pigubian yan sa isang dunia. Sa kamong tumanggu, si gubernador, na mailay tanong yung kaya masatanoy matua at nagkatuon kataw pagusaran yan sa plano na pagusaran yan sa pamikiran pagusaran yan sa gaas o di na beger
bagusaran yang sakawarau, bagusaran yang so apiaan tu non ni bagusaran yang kasar kapakataban kakagi giam ko to aya kapipikiran niya non nagyunti mapi ada lawannya akapigintau niyan nagu aya kapipikiran niya non nagyunti kapipuan yan si kuan din nakapipik dawa nakatiyo pa makabugusari untuk tahu seandainya nanto apigamanan abeger agulang na bagusaran niya non nadi kapagusaran saat dia na beger na mudin kapagusaran sa panagunta managyan kaya surga wallah ayat pintir yang nagigyan na arduhas samawati wal ard ayat buang kabilan ayat surga na kabilan yan na paglitan agyang kaya rupa agyang kaya petulang di sa langit agyang puto beriun na umangwangkan na miyakay ito agkagwangka diyang puto mayon na umangwangkan na miyakay ito kay sa isa ka munisipyo na ay dapat kasi sa agyang kaya surga wallah atan tua mala ikipakat na madam atan tua mala agyang puto ande di na pampadan mo apit berang apa pangkisan agkaparulyo manusia sa agyang puto kagawaan dia ngayat tingyan arila wallah nang dia ngayin asurga wallah na ayat bitir yang sei na tingyan na uiddat lil muttaqin ayat bitir garan sei na sumangataw amasang gila sa dusa mga tao amasang gila sa dusa mapaparatiya sa ikwalla arag sa mananang gila sa dusa to na aya sa babiya na adno to ang mga tao ang mapaparatiya din na dinang pananang gila ang nagyang ko takapinusay na nagyang ko to ang mga tao ang mapaparatiya ang dinang pananang gila ang nagyang ko takapinusay na dirang katawan na giyang kutam yang gelbekiran na yang gelbekiran sa dusa na gepakaya yang lalasyan agiyang kutuan din na yang gelbekiran asim besi wallah gitu na aya bintiru si wallah abintigaran sa na bagay na tawa mana nang gila sa dusa ato na diyang gaya mana nang gila sa dusa bagay na mapaparatiyan si wallah akhiram yang sa ginawa niyan agiyang kuto ay nisapar wagamantan wagama Islam inisapar wagamantan wagama Islam ato na inisapar yan so kapamuke na inisapar yan mampu sa ginawa niya yun ikaw masang gila sa dusa inisapar yan so kapamaganta inisapar o anday ni na agamantan wagama Islam nas kanyan mampu na inisapar yan sa ginawa niya inisapar yan so kasuruyan nas kanyang mabuhat daw na inisapar yan sa ginawa niya. Nagyan to, sa bayang-bayangan agyan ko tawa masang gila sa dusa. Sa ibang musik ko kasukat na inisapar wagamantan wagama Islam agyan ko haram dan taro kapriba na inisapar yan sa ginawa niya. Inisapar wagamantan wagama Islam agyan ko kapamankaw na inisapar yan mabu sa ginawa niya agyan ko kapamankaw. Inisapar agamantan agama Islam agyan kutuwa andeni na kasuburno na inisapar yan mamusa ginawa niyan agyan kaya kasuburno sa manuto nagyan day maana agyan kutamuntakin ay maana na langon apiglas ay inisapar agamantan agama Islam na inisapar yan api apun giyang kutuwa kasusubhatan na inisapar yan sa ginawa niyan kakagiyan ay sa babiang nasangkila niyan sa giyang kutuwa simba niyan sa ikwallahu babedin kasawgi udi nakasempuri sa dini na marata udi na dimabia lagi untuk ni mga tao abitigaran sa giyang kutuwa kasurga wa'iddat lil muttaqin mga tao amasang gila sa dusa nagyuti bitigaran sa giyang kutuwa surga wallah nagugiyang kutuwa rin na yan anto na ni mga ibarat yan ay ibarat yan na iman to na sumasagin dagyang kaya politics politika na naberata ding umah sumanga dito aayam managtiro nila na yay siligiran kumadang lataw na tigi na ko angay ni kakanduri saka mabuataw na miya mimikiran nagupunad na mga tiro na ulama sa tigi na nagkika na manananuban ng sumurno kaya managyang kutuwa ande din na pintero Rasulullah ar-rashi wal murtasi finnar na si ito si kukakuku
Gitu. Adna imandong naginan ni tiginak nakas. Yang ada na arasi wal murtasi. Si bisuburno anagu si bisuburno na paglicinan pimurkaan wallah. Na siyo to si ikukakukum. Aya pa kayo. Badi kakukum agyan kaya kapili sa deto. Kakukuman. Ngayon. Anto na ni tinong tanwa kakukum. So mga deto na miyaki ande ni na miyail sirang. Sa aya pintir irang na sa kanwa madaglataw na butoy kami ni. Sa kanwa madaglataw na butoy kami ni. Sa manuto na sirang ande ni na kukumen. Na aya kukumen na sa kanwa madaglataw. Sa kanwa madaglataw. Nah, so kukum na kukumen masugat asupurno na pipikiran ka di pagkakukum. At hindi man ay kapagkakukum yan. Ibarat, niya umakay mayon, nantigin na kateso doon di bunga. No, pagkakukum ka. Ayan, nagkikukum ka na. Kebutuhan kasi mayon, nantigin na minitaman ako. Kaamay kabutu ako, nasisirin ako niya. Nantigin na may layag gaya. Bulupin ako. Asala ka waming kwiton. Na namakaliwa ko na ayaw minus na niya kabiden. Na hindi mo makabiden na kiyasir mo na. Sama nito na dito. Ibarat yan. Man dabar na kinuaan na may kabutukan na dabar ka makapapaan. Sama nito na dito. Kapag ako kung ka dito. Ayaw ikukum ka nagyan ko to at dito din ikhlas sa ginawan ka sa isagyan ko to kapilian ko. Yun to ibarat yan. Usingat man pagilaya sa isagyan kaya katir wallah at tingin na u'iddat lil muttaqin. Ayaw bindigaran sa isagyan ka na surga gusurila wallah na mga tao amasanggila sa dusa na ayaw masanggila sa dusa nagyang kutwa kapananang gila iniyan sa isagyan kutwa minisapa kapananang gila iniyan sa isagyan kutwa mga subhat kapananang gila iniyan sa isagyan kutwa piyakasisingay uban yan maggerbang na andin ni kagudaulaan yan roo nagyut day mga tao amyak wairan agyak puto asurga agusurila wallah kami ni itong siran sa mga tao amasanggila siran sa dusa. Kapatid, ang bintigaran sa isagyang kain, aanday ni nakasurgaan, agugyang kaiyanin ng Allah. Na alladina yunfikuna fissarra iwagdarra. Mga tao, adiran gustong sutamukiran. Sagyang putadilan kang gusturan na apiasiran kalembudan, malagi nung kalembudan siran, ang tawa unon kakarubinan siran. Saya katakan, naikiran na di zaman dingan-dingan ano tigin na paglain kau ako pagkatamu kau makatamu ako naman idigap amay kung kami katamu nabkel ko baka nabati so tamu kaya antigin nagupo na kalabati na katigin miyak kiyakurangan adin amang tao amang ala anday ni nagugaw adin man ang mga tao anday ni na miyak makaniglig nagyang ka na nagatara na gupuon sa manusia na aya kapikiran yan sa isagyang ko kapenggestuan yan sa isagyang ko tatamuk yan sa melagi ukang lebudan ang tawa ng kakarunan na simben yan ikasusuat yan na aya mana nagyang ko tadi yan kasingay sa isagyang ko to arila wallah gusto ka surga yan na isasan ang mga pumbagian sa isagyang kain aanday ni na inalutan asurga agurila wallah gupuman sutaw na ayam manakang gustuan yan sa ikutamukian na apiapan diyan ko to ayak kailaw na ikasusuat wallah na ayak mapipikir yan na kapag ilaylay nagyan ko to kaya gustuan yan na naakipan tagyan sa ikwallah arwar sa giyang makakilay yan sa isagyang ko to balas yan o gaid na din yan kaparuli gupuman sutaw na ayak kausaran yan sa isagyang ko to tamukian na mga haram piya makasisingan ini sapar wagamat dan agama Islam nagyang kutuat tamukian nagyutui ipementangon iktilabiyun sa isalungan amor yun day malang agyang kutakatir wallah ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim walladina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim mga tawa diran mga tawa niya taman siran manimu sa bulo na gumpira ko kapapadan minan sa isagyang kaya ang din na dunia
Da abu gastuniran salalan sa ikwallah pantulang kakira nanti wallah ya Muhammad jusiksa atan doa malipedis. Dia putra tahu o mga tahu amiyat taman dan mani musi isang yang kaya dunia na inggal duwallah paginggal duwallah sa ikunara kang jahannam nana ibirisa sa isang yang kaya mga bedengiran sa isang yang kaya mga tianiran tekudiran sambil takilidaniran nana urianian na ayat ukiran wallah hada ma kanaztum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Dia isopiani muyo apa rasa ginawa niyo ta'am ta'amini wa tigullah so andeni na piani muyo. So man so mga tao ayat abu usaraya sa isagyang ko tamukiran na pantag sa ikasusuat wallah pantag sa babayairan sa ikwallah na yuti mga tao amya magumpor agumya guntong sa isaalungan amawin. Ang gayon na aya sababiyan na aya kekuan yan nagyang kaiyakan tiru wallah sa isa Quran. Ando na bitir wallah sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habban wallahu yudha'ifu liman yasha. Aya bitir wallah na aya ibarat tigyan o siran tua mga tao abinggas tu iran so tamukiran sa lalan sa iku wallah aya inusaran iran sa iku mga tamukiran nagyan kung kay kasusuat wallah dan taruh mga madrasah dan taruh mga seminar dan taruh mga masjid na isaw tong aamday nila din gustuan sa tamok apdo to sa ikasusuat wallah dan taruh mga jihad dan taruh di kapangugupi sa ikukigarugnan mga pobre yun na sa mga miskin nagyan tumangpo agyan po to akib pambagal ka kapag gustuan ang sa isagyan po tatamok ka nagyan to ikasusuat wallah ako pagkabubayaan yan na antunay bitir wallah na sukun sumanga tawadiran gusto so tamukiran sa lalan sa ikwallah na detar usatiman aud satiman aud giyang punta satiman aud na pamulaan ka na urianian na mintu giyang punta satiman aud na misepak sa pito sa pakyan ambatat sa kaasanabi misepak ang giyang punta aud satiman aud sa pito sa pakyan fi kulli sumbulan mi'atu habba sa nagtigyan isang timan asapakian na miyunga sa ayat kadakal ayo iniyungan yan na magatos aud. Sama to ayatnya sabuti sa diyan ayakan kiro Allah na usid ka sa salat sidika ka sa salat kuande ni na ayat kiyaw sarang kau na pantag sa suat kasih wallah na ayat timbangyan na detar sa timanaud apamulaan ka dia puta sa timanaud na misyopak sa pito sa pagyan ng wallah na umali sa timanasapak agyang puto sa timanaud na minbeloy aande na magantos iyuma ay mana na magantos audian sa banito na upama sosalan ka na inusar ka upama na minbeloy apitulad pitulado na uman salad sa giyang kong kapitulad na minbeloy aayat takpian na magantos sama nito na minbeloy apitugatos agiyang kong takpian yun to'y niya kalala ini bagay wallah ande ni na takab sa isa giyang kong mga tao adiran gusto sa tamukiran sa pantag sa ikasusuat wallah wallahu yudha'ifu liman yasha. So at yung suwala nagtilta ka pa niya kanang baro niya mugdima na sa isagyang kutuwa pitugatos akala iyan ka wallahu yudha'ifu liman yasha. So wala nagtilta ka pa niya agyang kutuwa miya usar ka sa pantag sa ikwagama sa sadin sa kabayan na sadin sa kabayan sa manitong nagtupa kaya makatali mo mga salungan na mauring nagyang kutuwa inusar ka na nasuwal na nagtiginak naman ubagi yung ikan ayan kakatepan suwan din na ipagumanak no tanto amala yun din sabab asokon sumangan tao sa isa alungan na mauring na isa din ang mapendingan-dingan nirang na ubabu
kisig agyang kunto ajaliran o babu kisig agyang kunto umuriran o di nama pendingan-dingan nira na wasilang kumakapedo sa isagyang kayan niya anto na ipaganay kung gulaw-laniran fa'asaddaqa wa akum minas salihin kau kuno maka misig sa umuriran o di na makapedo silang sa isagyang kayan niya na pendidikan silang ayah sabab agyang kunto akan pendidikan nagyang kunto akang kailayaran sa isagyang kunto balas balas wallah sa mga tao adik manidika nagumanga tao abe usar niyan so kamukian sa pantag sa wallah nagyang kunto kailayaran nagyuto mamu isabab ande na tanto aman singayo ilan agyang kunto kapakabeto ilan sa isagyang kaya dunia so mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung tanong na ibigay nah inaman sa Uthman bin Affan na si kumasa ang iyang bagwitiran sa isay ng Madinah na nakararaganan sa mga Muslim sabab sa isang iyang puntuwa ayaw mo ang pahagwairan sa iga paginumaniran na makapamasa sila diya mo nagyang punto ang pamasaan nila na ayaw naraniyang aparindi na Roma Roma nagyang punto akarang ginikiran na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakisungwan yan agyang kutua kirsi sa agyang kutua paridi nakagiyang kumakaw masih ko Rasulullah natigyan na kaya tigyan sa isagyang kutua mamana bangkarangan di po sa agyang kaya paridiga sa ayay biyadang nung nasusurga naman ito ayay biyadang nung nasusurga ayam ya tiru agyang kutua mamana tigyan na hey Rasulullah na iya imanagtigyan na diyan kaya paridi na sukatan nung nagya ko saramiya gusto mga pamilya ko na upaman niya nagtigyan kabakan rakadun po sa aya bidin ko na susuga na tunay katuya ko mga pamilya ko sama nito na daro po sa agyang kutua mama so Uthman bin Affan na sugyan ganyan nasumiyong sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na hi Rasulullah upama kapamasa ako agyang kaya paridi na besa anak kayu beli di kau surga. Na ayam yang kira Rasulullah na tinggi na wah. Na sokian daw na Uthman bin Affan na sumiyong si sagyang kutua mama sa ayam na piyang imikiran yan nagyang kutua miya kanala akan kebidaw na umaman sa taman sa anday na dinian mitbe dinian kiam teras agyang kutua kanla ay ni praise Uthman sa isagyang kutua parindiyan. Kagi ako na makaw mo, nagyang punto mama. Ay kagi ako makaw masuk man, binafan sa isagyang punto mama. Nagtigyan ko na bangkarakan di pupesa agyang, ay pamasaan ang nagyang na iyang paridiga 4,000 dirham. 4,000 dirham. Inaman nagyang punto akalayan. Sige ko nagyang punto mama, nagtigyan na way. So kaya ganyan nagtigyan na way, ay niyang kalala. Ang kiyang daman yan. Way, sige, pamasaan ka. Binidang ko ng Uthman bin Affan. Kagiyang ko nakabidan yan namya kagiraw ko nagyang ko to mama amanda no to tigiyang ko agiyang ko tamya masaw ko pa makamya ko lubog na pag-ako ko nadagdag ko so wag ko sa Uthman bin Affan na aya picture niya kagiyang ko nabugay na tigang ko na upo picture agiyang ko to mama pagmanalang ko asal ka mapamasak agiyang ko tapal kagiyang ko na makaw mas Uthman bin Affan Nabi yang dirisusi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi na hey Rasulullah nari dia kaya surga na pemasaan ka sa ayang biyid ko na surga dia kaya parili na pemasaan ka sa ayang biyid ko na surga na ayah ko na miyat pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi na way dia kaya tinggi na parili na pemasaan akan sa ayang biyid ko na surga Daya ko na pintiru Uthman bin Affan na tigil na Rasulullah na imato na pipesakan rakaagiyang kaya parindi sa aya biyadin kau na surga. Sama nito na miyang pamasa Uthman bin Affan sa miyang kalalagyan ko ta parindi na manunyuman pamimikiran na aya ko mini biyadun apyaki biyadin sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na surga. Na sumamu sa Uthman bin Affan na penutup sa iku mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada permatai na piyaki tukawan Rasulullah sekalian na berasul sa surga.
Bermatay. Nabi yang itu kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian dapat asal di surga. Nah, ini dapat agian potensi Ibu Utsman bin Affan. Indonesia itu bergulaulah. Nah, ayat yang gulaulaan yang room namas tumuunian agian putua surga agian putua pirang ribu dirham. Nah, mas tumuunian agian putua surga na yang maparu dia agian putua barang dia. Sesagian kaya dunia. Enoto, na kaya ayat sabab, na sasabot niyan, agyang kaya dunia, na api ayat na matuangkan, agyang kaya hintay na dunia, na diyon, debubya so kapagitaw. Nah, di nga pipikir ay batika niya gobernador ka na, niya kuwang ka so kagaya gumaya, di? Niya gobernador ka, na sumasakit taulong ka. Niya kalala kayo hindi ka. Niya kalala kayo problema. Kiwida karena tiga mata nato na mga daily kwa. Kiwida karena tiga ato na mga daily kakwa mo sa giyang kaya kwa. Pati mo tamo ka na giyang kaya probinsya. Adi mapi akaligalian. Aande ni na dia kumaudit. Na ayaw malakad kiwida karena tiga gubuun na mau masuk eleksyon. Na anta mga daily pagaturang. Udi na anta mga daily kudrarak. Sama nito na langon kau kiwida kan. Karena sa giyang kaya kada ito na digubya. Aande ni nakapaguyag-uyag manusia. Saka mo tumungusok tamo. Na kenapa baka dia katamu kana mipigumpia ka miya guntong ka, miya gungkol ka. Pero itawa miya katamu. Agyang kota kaya pakatamu kaya nabundin kaya binasay. Pero itawa ande ni na migala na itamu agyang kotua kaya pakanala yan itamu na ande ni na bundin miya ka binasa. O di na bundin miya ka kwansi sa agyang kotua di mapia. Na ayat itu na upama kaska na mapaparataya kasi ikwallah upama kaska na miyakat tamok ka masusuat kasi sa giyang kutay hingay ka wallah na giyuto ikaptibubiyang ka kaaya sa babiyang na mapipikir ka asa ka na adin at tamok ka anak ka dito ka pagkatali mo makasi sa giyang anuman amori na adempan aminig pangunaan ka para sa isang giyang kutuwa kapag kauman karon gitu. Andai ni nainadui Rasulullah, inadui Allah sa Quran. Pagkailan, nagyang punto ang mga tao, adin yan gusto sa tabukian sa palagi duka lalabudan at tawa unon kakarina. Nah, yan kaya tamo, napipikiran ka, arka wallah. Matagyan rakay tepeng. Nakagyan matagyan rakay tepeng. Napagilay niya nung anto na unon ipagulaulaan kasi sa giyang kutuwa anday ni na kinitapangan narka sa giyang kaya patimutamkan sa iko katatago kasi sa giyang kaya niya. Tinaman na giyang kutuwa niya panutod sa hadith at talo katawa mama na kinigdan wa ilalayo. Yan ko tatalo katawa mama na soysaw na di merda kaulo niya. O pamakasi ko maranaw na bulukan. Oh, kadi merda kaulo niya. Ia puntai kadua unap kembu. Sama nonton nak kena tir unap kembu. Kembu salawasia. Lagi yang ayam kembu. Nanti ke kaguda, ada bagu bayro na ini kembu salawasia. Ayah sabab pakai ke kanu nanti ke nama kami akan transfer kabut. Ikan terluar mama. Nama ma dipekailan. Budak. Adipekailan. Dia pun lagi kota terluar mama na. Manisa na ayam masih singa yan na. Uba bukubulungi dia kota sakit yang. Mia kay isang na anuman na nasiw buwan masuk Jibril alaihi salatu wassalam sa iya isumpiya nung natigin na Jibril na sumuwi ka agyan ka na tulong kataw mamanasa din sa awida kaliran na mudan kakira. Sabab sa isang iyang koto sa awida kaliran na imugay kiran na ayaw na siwa Jibril alaihi salatu wassalam na mimberupaan sa manusia. Ay kung na makamberupaan sa manusia na ayang pagam-pagam na yasiuman niya nagyang koto mama merda ka ulo niya. Tubudok na tigitan sa sihalam niya. Pag ako na masalam ng Jibril alaihi salatu wassalam na sumimbag mambu agyang koto mama. Nakay ko na makasibag na ino ba yung Jibril kakay mimber paan so Jibril sa manusia nakay ko na maubay niya. Nantigin na pagariyak na ito na uno niya wida akal ka. Ayaw ko na miyantir agyang koto mama. Natigyan na ayaw wida akalakan nagyang kaya di ka perdat auluan. Ayaman nagyang kutuwa kapudukaw. So kung so kaya negara mo Jibril sa giyong day awida akalayan na ini po niya nagyang kutuwa auluan maman na miyada
agian kota sakit yan. Ay mana namanya marah. Agian kota jika berkata ulungnya. Pitiro kumanu Jibril, antu na pening pada wida kalkah. Ini suruh Jibril. Ayam mana namanya tiro agian kota mama. Dan tinggi na ubah aku ubah kuasa tamuka panagayanan ami paguyibu juga. Sokon sokian beru. Jibril na ini pamangnian agian kota mama satamuk si ikwallah. Nabigan wallah agian kutua mama satamuk sabab cikupang ni Jibril alaihi salatu wassalam satamu Abu Bai Auntah. Mana lagi ini gairun wallahu Abu Bai Auntah. Kedua dia panutu sisa hadis kakai hadis saya na unta Abu Bai Maugat. Maugat Auntah. So kali aku na makuannya lagi yang kutua unta. Abu Badar dia kota sakitian Nabi natan dinu Jibril alaihi salatu wassalam inawaannya. Nah Syekh Mansum yang sagia kota kedua maaf kebut. So tifdan wa merdak kepu salawasiah. Kai kuna mangata di umum Jibril alaihi salatu wassalam. Nah sialam yang agian kota mama nami akan sebeg agian kota mama. Yang kota kia para sebagian Nabi Ubairul Jibril alaihi salatu wassalam namanya memesak yang kota mama kakaknya sabab jadi kekaguda dan bawa bagu baik namun untuknya salah Nabi sitanya kali aku nama kau Ubairul dan tiga aku nampak dia na antuna ununia widak kalkah na ayah aku namanya terwag yang kota mama na tiga na ayah widak kalkah nagian kaya kap kepus alawasan na sokon-sokian garu Jibril alaihi salatu wassalam nana ini pun yang man alawas umama namanya ada yang kutakap kepusian. Nanti kumanu Jibril alaihi salatu wassalam nanti unang tu nak pening pada awida kalkah. Nanti yang kuna kedua awida kalkah nauba aku pernah kuasa tamu apa nagayanan ambil paguyuyan mana na kagida tamu kian namanya kehilangan yang sotamu. So ini pamang nikman Jibril alaihi salatu wassalam seikukan dan wamapur aku malasa tamu nabigan man wallah sabubai asapi kedua mia panutul sisa hadis nabubai amaugan asapi sa ayat ini began wallah seisagiyang kota mama nasabab seisagiyang kota pangli Jibril alaihi salatu wassalam so kagi yang umakwan yang nagyang kota tamu agumada yang kota sakit yang nagyan natap man Jibril alaihi salatu wassalam seorang yang nasib mansub yang sagiyang kota ikat telua mama yang kota mama na mama adi perkailai sasia na mukman Jibril alaihi salatu wassalam saya nabi berupaan yang narupaan manusia kali aku nama salam Jibril alaihi salatu wassalam namanya sebagai yang kutua mama samagaan sumagaan nabi ubay su Jibril alaihi salatu wassalam sa yang kutua mama saya pikir yanon nadigin na pagarian na anto na unon ya wida kalkah nya ayam yang tiru yang kutua mama di pekailai nanti na uba aku pekailai uba aku buat tinggi pekailai na siap man Jibril agian kayamatan yang namanya kailai satinggi mana anto na pada wida kalkah nanti na uba aku aku mampu tamu apa nagayanan amin paguyug-uyugan ini pamang nikman Jibril seiku Allah kandan dan wamapur aku malak sartamu nabigan mampu wallah agian kutua mama sartamu sabab seiku kini pamang ninon Jibril saya ini begayanon nabubai akambing udi nabubai amaugat akambing ia nantan siran Jibril alaihi salatu wassalam sama nantu nagian kuta telukan tau mama miada so sakitiran awida kadiran na ayam mala namanya kakuasiran sartamu yang kutua kini pamangning kiran Jibril alaihi salatu wassalam sartamu na uman di sana piakan berakatun wallah dia kota tamu kian sartaman samia kala agia kota tamu kian kagi tamu kiran kagi yang nama tidur na mimbedo yang dia kota telukan tau mama seiku umat ikatan tagu dunai ida sirambu ida alawan yang amalak tamu saya sagian kota derpa soal ini nakakadna nagian kota di perdama dunia namanya ada kota sakitnya nami bedo itu namanya akan lalai tamu kadin na lawannya saya sagian kota indiran so mabusuk kebuat na dentarut ada lawannya sangat saya kedian so mabusuan ini na budak di pekailai na saka untuk mampu amia akan lalai tamu saya sagian kota indiran kalian guna makanlah sir ditamu na nasiu kiraman wallah su Jibril alaihi salatu wassalam dan tinggi na Jibril na sumuing kagian kana na telu katawa mama na tepengi
ikasirak wan tawa ulun iman ta umana laman akan ta dumanian supaya asalian si isamunah kagi muna andai ni na sungwan u Jibril agyang ko tatano kataw mama na ayang paganay niyan asiyungwan nagyang kutuwa mama aandai ni na ayang pakaasalian na di merdak agyang kayaw niyan sa siyalam yan kagyang ko na masalam yan na ayarupaan mo Jibril alaihi salatu wassalam na mama bundan mama adi melayalayan bundan aandai ni na mama adu dukawan agugundan mama amya dengan solo untuk yang ayaman lagi itu perupaan nu Jibril alaihi salatu wassalam kagi aku na salam niya nagyang puto mama namanya kasebut agyang puto mama so yung unso Jibril alaihi salatu wassalam anto na ipikir u Jibril tigi na pagadiak sang nadigin na mawatan ako'y bunan na mawatan ako'y simuan sang nadigin na mama amya dengan solo untuk yang sangat tinggi nama ma'adiw kawan sa dinian kampalayan saya tinggi sa diyan kaya kaya pantagilan sa diyan kaya derpaka na miyang ingisi kawan tawaw ni makawubrak na ay tinggi na miyang tiro sa diyan kaya derpaka na sakun kasabot sa skay malasi itamo pagariya tinggi ino akong kalibsitigain sa diyan kaya utangka sa kasabapan sa mga kudao amya petang siya diyan kaya semua nak sa apia subuh sui kegud kau apia subuh sui kegud kau so kun sokian go nagyan puto mama nanto na dia teriak tigyan ko Jibril dia mana diyan kaya tamu makan nalang unang na ikubayaan da ikugudang no tigyan na isina tigyan na marata amya kataling umaka at tigyan ay bumi ni taling mga nagyan kapumanganing kasagyan kaya tamu makan inaman ito agyang pun namin disebutnya to nakagi ayah sabab nagyang kaya tamu nagubun ka di kausar yan ti mga pababasa sa paganungan adi makadurat na sigur-sigura din ang kadurat kanya sigur-sigura din ang kekal kanya nanto na ikakekalan yan ka na si ikan yan mapakaptibusi sa gyang kutapya kasi singay dito baya wallah nah kaya ko na buwan pero no to agyang puto mama agyang kaya tingin na tamu makan na lamunak na ikububayaan dapat na ikubud na isinagtingin na marata niya kataling umaka ayaw mo minitaling umang ka nagyang kapumang ningkaw so kung sukyan gano'n Jibril alaihi salatu wassalam na piya makailat yanon agyang puto betalian sa muna ato na ipitir yan bang di mana riyan tigyan sa kasumama aaya pa kaasalian na di merdang agyang kayaw yan banda mana tinggian sa kasumama ayah pakasalian na datang kian aan na miya kaumar ka amama abi ulungan yan sugi ka perda kaulungka na pero permataman na ini pamangnikan yan si ikwallah sa tamu anto na ipikiro agyang buto amama tinggian na di kena ubasak nanan sang na tinggian na mama ayah pakasalian na malay tamu sang na tinggian na mama ada ba niyan sakit sa ikukya pagbibigyan sang natigyan na mama ada ba niyan sakit sa ikukya pagbibigyan sa pagpero nasukyan daw Jibril alaihi salatu wassalam na miyatangkad sa ginawan yan agyang kutuwa mama na madigit sa taman madigit na ayamana na tadmiyan kadalian katadmi subid dadiyan sa munang na tumiya likudkun sa Jibril alaihi salatu wassalam na ayam yan tiro yan natigyan na hikad na nakam amay kabagian kaya mama na benar sukat tirukian agyang kaya kaya sukatan yan sa isagyang kaya tamukian na banyanun misisigid apia seka napakamberakan kau nagyang kaya tamukian amay manatigian kabaskan yan namanya mukul na pengeninakan neratigian apakah dudang kasi ikuasan yan na sudin sukiyay pos Jibril alaihi salatu wassalam na miyamantay sumangauntan yan sa didin amya lambaw na mindun kuwasan yan amama adi merdak ulun so yan ito na mansum yung sa Jibril alaihi salatu wassalam sa ikuy kadua amama aayamang mo pakaasalian na kedua sa miyang kuwasan tamu sabab si ikut Jibril sa kinik pamang ninyanon agumnya da agyang puto akat kebus alawasyan ayam
manarupaan Jibril alaihi salatu wasalam na detar din agyang puto arupaan yan kung paganay akyasong yan sa agyang puto paganay amama. Mama amya dengan suluto yan. Mama adudukawan. Mama abundan amawatan ipunan. Mama aandai ni nabundan adik melayalayan. Ayan yang pun kaya pakau masa agyang puto mama ay kadwa na siya lamyan. Nasok sa naman yan namanya sembaga yang putua mama. Nah ayatnya nungkut dia sembaga na sumiyungun sa Jibril sa pitiru iya ng tigyan ng pagariya. Nyubay doon sa Jibril sa pitiru iya ng tigyan ng pagariya. Sang natigyan na mama ating malaya-layang amawatan ipunan na mawatan isungan. Sang natigyan na mama amyang ng suluto akan. Iman tuwa tigyan na miya kalangan ko sa isang yang kaya derpaka. Na ini pangingisi ako naman tawa uno ni mga ubrang na ay tigyan na miya tiruiran nas kakaska ko ni malaita mo sa yang kaya derpaka. Pagariya tigyan, inuwa ko kadipsid ka sa yang kaya mga sapi ka sa kasababan sa mga kudao. Amya pitakan sa yang kaya semua nakan sabab ko kaya dukawirakan. Sokon kaya do. Agyang pun tuway kadua mama nanto na mo picture yan tigyan na yan kaya tigyan na tamukakan nanda bang sa ikubud lamon na kada ikububaya yan kaya tigyan na tamukakan na ayak kaya ko akan na sabab sa ikupinder masayang ko isa na tigyan amya karata-rata amya katalinguman ka na ayaw kuminin talinguman ka na kaya kapumang ningkaw. So kaya nagaw no Jibril alaihi salatu wassalam na piya makasagin nun sumtadiyan sa muna ay mananap yan nun tuliyan nun sa ayaw biteriyan na tigin na bande manari sa kasumama ayaw pakaasal yan na pagkapusa lawas yan bande manari ang tigin sa kasumama ayaw pakaasal yan na daban yan tamo aad na miya kaumar ka amama biulungan kanyan sa isang yang kota sakit ka sa miya daso sakit ka sarap sa ini pamangnikan yan sa tamok si ku Allah sa iya iya tigyan isabab na ayaw na bintero ang yang kota mama na tigyan na di kana ubasak na na yung kaya tigyan na tamok akan na ayak iya ko akan sa inasabab si iku panamarakan sa daba akan si misisigit na ayaw mana tigyan na kana ubasak sumama ayaw pakaasalian na kepos agyang kaya lawas yan kasak nagtigyan na ayak iya pagintawakan na anday ni na banyan sakit. So kaya nagaw no Jibril alaihi salatu wassalam na miyatang kadukman sa ginawa niyan ang iyang kutuwa mama na maligit sa taman maligit na naaya siwa o Jibril alaihi salatu wassalam sa ikukaptilig diyan nagtigyan na herikan nanakan na amay kabagyan kaya mama nagtituwa yang kaya anday ni na pintir yang ayak ya sukatan yan sa yang kaya tamukyan na da abang kau na labot na guda abang kau kisusumpat na pangabarakat kau na yang kaya tamukyan na amay managtigyan ka ba niya mukod na perninakan rakapakan budang kasi ikwasalian na sukon sukyat tadi kudu Jibril alaihi salatu wassalam na miyamatay agyang kuto ang mga sapi yan na mindud kuwasalian amama at imerdang aande ni amama abkepos ande na lawasyan so orian yan na simpan sumiyong sa Jibril sa giyang puto ay katalwa mama aayang mambuang pakaasalian na buda di pagkailan so ayang manarupaan Jibril alaihi salatu wassalam narupaan adudukawan agurupaan abiyan dengan suluto yan ayang mananap kewur kaya namang masagyan puto ay katalwa mama na siya namiyang sembagian puto amama so salam Jibril tapos abidder yan nagtigyan ng pagariya sang nagtigyan na mawatan ako ipunan na mawatan ako isungan mama ang tigyan sang nagtigyan na mama kuwa di malayalayag amyan ng suluto akan mama kuwa tigyan na kaur kasabab sa dedin aba akan luto iman kuwa tigyan na miyang at taning umaku sa isang yang kaya derpaka na miyang ingisi ako ang tawa uno ni mga ubrang na ayaw miyang tiruiran na sa kakaskako ni malasi itam pagariya tigyan ino akong kadipsid ka sa giyang kaya mga kambing ka sa kasababan sa mga kanaw makasidaaw na ayaman na tigyan na makaplutuaw ang iyang pitakan sa giyang kaya sumunakan amawatan na derpa so kung so kaya doon
nagyang punta mama, sagyang punta katiru Jibril alaihi salatu wassalam. Natigyan mo ng pagaliya. Siya tigyan mo akan pagkasambagan. Sagyang na nakatiru ka, yan na napakning ka. Nadanakan rakaapan nutulun o anto na unon ipakatyadak, anto na unon ipakasalak. Saan natigyan na mama, aaya pakaasan yan na di pagkanong. Buddha, di pagkailan. Siya tingin sa isang yung niya kay sa masa. Na alam niya kataling marangan na amamang. Asumyalam na niya sembagagan sa inubaya ko niyan. Sa aya pagpaganay ay niisiyan rakan na anton onon iya wida akalakan. Na iya niya tiro akan nagyang kaya dia kan kapakailan. Samtaro sa tigyan asya po niyan amata ko na niya kailan. Sa tigyan na mama, ada ba niyan tamo? Yan po tigyan na sumya po sa mata ko. Na naini pamang niya po niyan sa ikwalla sa tamo. Nabigyan ako wala sa tamo sa iyang kaya tigyan ang kailay ka. Iyang kaya tigyan ang tamuwakan. Na matagran na italim. Sa ayat tigyan at tumya dinrang nung nasukat na na. Sa manuto, na manuto. Ay tumya dinrang nung nasukat na na. Na kanya matagran na ayat tigyan talim. Nasa din sa tao ang pagkauma, amang kailangan yan, na wagin sukib ganang nun, kaamay-amay na kaya sudiin ako, utong yan nila. So kaya doon, o Jibril alayhi salatu wassalam, na niya tangkad siya, ginawa niya na tigin, nagyang kaya mama, nagyimu iyan at tanimiyan. Na anto na ipitiro ang iyang puto, mama. Pagaliya, at tigin. Miya kataling makakakailangan ka. Naiman tuwa tigyan na di patok iba ay ibagayakan ka na sumara taon. Kakasulian ako ukit mo sa giyang kaya tamang asukan na nako. Naiman tuwa tigyan na ilayang kaagiyang kaya mga kambing na sad na tigyan sa mapiyaw at kububayaan ka ng waangka. Na sad na tigyan sa magkailangan kaun sa kaplelay yung pinapakaunutang ka. Ayamana, na upang mga tinuding, nagyang kutuwa mama, nakatatanuman yan agyang kutuwa betadyan. Giyang managyang kutuwa mama, nadiniyang katatanuman. So, kailangan nasartan na apiyang pan, di tanu katatanuman, di tanu katutusan agyang kutuwa kiyang pangaliw tanu, sa ikutiyan ang mga inatanu, na kailangan natang kadin tanu sa ginawa tanu, ada ba tanu patimuntaman aminirat prags tanu, ada ba tanu kada ito aminit prags tanu, ninoto, na sukada ito, na gusto tamu, na ayam bagay rekaw na suwala. Na wajib ka, ang mga panginsukol ka. Wajib ka, ang mga panaramat ka. Datar agyang kutong aande ni nadukat tau ang mama. Kagyasiran, na dasiran mga panaramat. Kagyasiran, na dairan katadimi, sumdadiran. Natarto ang masakit at yasa bidaniran. Enoto, ayang masakit at yasa bidaniran nagyang kuto at kaya gidamayran sa ikong kapit piya ginawa adikakal. Giyang kuto at kaya gidamayran sa isa giyang kuto at kaya da uwan day ginampan niya kintiran sa dabante. Aya awidakan nakagidairan katadmis wala na mindug siran sa ikong pakasaliran. Nagyang kuto at kaya dudiran sa ikong pakasaliran nagyutoy masakitong kakiyak kaya unaan kasupapit dia ginawa na ayak kaya uriyan ka nagyang kuto marigin. Ay pagdepat ka amay ka makatani ko makasisag yung tanan akubur ka. Ada ibang kaluto. Ay pagdepat ka amay ka makatani mo makasisag yung tanan akubur ka askabu. Da abar kau penataban. Da abar kau siringan. Da abar kau inipda. Ayat wa kabangapas kasan na ukalimu kau Allah na ayat ikalimu kau Allah na umapadiga sa ikumangan tao ang mga sasagila sa dusa na ayamana nagyang kaya pintir wallah ayong fikuna fi sarra wa darra tao adin yan gaston so tamukyan sa pagtag sa ikwallah malagi o ayam betadyan na kanaludan ang tawa nun ka ayam betadyan na karunan. So kung sokyan ko Jibril alayhi salatu wassalam sa isagyang kutuwa kantiru agyang kutuwa ikan taluwa mama na anto na isiwa o Jibril bawa kuminwa da tumyaliku na ayam bintiru yan nagtigi na hikad na napakaberangatan kasi isagyang kaya mama sukta mungkiyan kamantaan askaniyang yan nagtadmiyan agumanta umanalaman sa isagyang kutuwa kaya bugirun Allah sama biya sa isagyang kaya dunia.
Na ayat pun kiat kali kudu Jibril alaihi salatu wassalam. Na ini uman wallah si sagiyang kutua mama sumpat temutamukan upagenai amama. Na ini uman pen wallah si sagiyang kutua mama sumpat temutamukan agiyang kutua ikan dua mama. Lamun ande dinatamu agiyang kutua dua mama. Na lamun meyakwa agiyang kutua ikan telur. Gitu. Ibtadian. Enoto. Na kagia ayah sabab yang naskanian na ada tadbian. Inaman. Ina dengkau wallah bibi angkanya napatut terka kata demikian terka kata deman ande dina kata deman kau inoto nama numaman pikiran dia ruangkan yang sama pihak anggota dia ruangkan yang sama pihak amanta dia ruangkan yang sama pihak tangila dia ruangkan yang sangirung abkibong kasih sagiang kutua ande dina api anda kamatan tagu dia ruangkan yang sangari ading kami teruk sadani yang dakan yang datang ko binatang ande nina dinian maptir uwan to no ni awida kali na ay dapat ka amay kaskatan rekanan wallah sa isa lo malamoy ato na imbayid kau na ayaw ande ni nagimbayid kau na sukalak sa ikwallah kapan nuatanan kasi ikwallah kasimbang kasi ikwallah sa api anda kamatatang inoto na kagi ayah sabab yan nabibiyabi ang kawallah na ayah hidup yan Nagyang punto akan tiruyan sa isang Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da'ati wallah iniyan nakan sa iku mga jin da'iniyan nakan sa iku mga manusia inunta na anak kuiran masuat anak kuiran masimba anak kuiran mapakaisa sa disiran makabubadug sa salakaw asuat peniran makadiliran gina ikdam nah ito na ibitan amay kaning kamu sa diyan kaya mga pipi ang luta ka na ayaw mo kesu akan nagyan mo dapat tirwallah sa isang Quran ato na bitirwallah sa isang Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa laqad darahna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adan ila akhir ayat antum bitir wallah wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins sebenarnya ting wallah ibn sekami penuh kami seiku neraka jahannam sukadaklan seiku mga jin agus mga manusia kathiran minal jinni wal ins naman kadaklang kung mga jin agus mga manusia sama nuto ayamnya samudra na ayam madakal apakah sunod si sabihan ko to naraka wallah ibnu si kunaraka wallah na so mga jin agus mga manusia na si kirang mirarami kagyan ko to naraka inoy kira nasi kudikan gil pagasi sagian kaya ande ni na mapya na maito apakah tadi ngomong kaya sabab yang na inaluin wallah madakal apakah sulit cik gunara kasih ke mga manusia sama nutong na madakal supaya sulit cik gunara kasih supaya surga yun din sabab padikan kita sa bagal upama kaya kini tanusin ko mga program pantag si ko man nagtiay ito na amya ka ito di ngayon na surga wallah na ayaw pengaku ang nagyang putuan tao adik terutos nagyang putapan ng tabanyan tinggal ba o di na andi nila din yung gulaw lang nagyang putapaliwag sa apias kanyang bu 2, 3, 4 kakagiya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw yung gulubagan yan sa ikuagama nagwaya kinit panulot yan sa ikuagama na kanaubaming kedagdagal atau asumya lapidawron kami kay ito ugay na sabab sa gyang putadagkarang pas ang gyang putapanamarian na panagagaman din na dito yung sabab aande ni na piyaka pas wallah gitu kathirang minal jinni wal ins di ka din na ginaw kisiringan kain wag yung kaya siringan na din seminar wag yung kaya siringan na din subayang ngay no na di ka belo ya atas ngay no nakagilip subayang na di ka subayang na kaya may kamulog sa ikunara nagtipugaw naman yun din nga buwa tax ayaw ko angka tax nagyang ko tao mapapalatya sa ikwallah apiya pa nagyang kaya wala
Yang kaya dia kagia Indonesia kita ulama na dia bitiru yan na kepakai kunaya. Indonesia kita ulama na bitiru yan na siksa kubur. Indonesia kita ulama na bitiru yan na para gudang. Ina ruki suwa-suwa. Nakatiya may kapneraka nang ilaw kapneraka ko mabuha kay minaraka si ulama. Minaraka ko mabuha kay minaraka si ustada da siksa si kubur bitiru yan. Di. So ayah kailangan nakaliparaduan ka ginawa ka. Ayah kailangan nagyang punta kabubaluin ka ang mu'min, kabubaluin ka ang muslim na ayah kenalan ka nagyang punta dito. Nag-ayah pembaluin ka nagyang punta mapian. Ito to, ayah sama pian na bintiru wallah, agyang punta katiru yan na wala kadarak na ligahan na makathiran minal jinni wal ins. Ang tunong ka mga tao, pag-inero, lahum qulubun la yafqahuna biha. At na mga puso ila nadairan paknan. Mga utakira. Adairan usara sa pantag sa iguagama. Ayamu ay nusara nilang sa kapimimikiran nilang nagyang utapantag sa ikudunia. Na din dami usariran nun sa sambayang, dami usariran nun sa diakap, dami usariran nun sa puasa, dami usariran nun sa hajj ka. Andi dinasira mo inusar sa isagyang kuto kapung giling-giling sa isagyang kuto kasibisibiyan nilang sa pantag sa ikudunia na piyakalipatan nilang so alungan nilang amore. Ikanun, walahum ayunun la yubsiruna biha. Mga tawag na mga mantayran. Nadirang pangilaylay. Begitu mga tao di pemakailay. Kenapa? Itu mga tao abigan wallah sama piakanunong. Bigan wallah sama piakailay. Ugay. Na daniyan mausar sa simbas ikwallah. Bigan wallah sa andi ini nama piamat ta daniyan migura sa kapamang ni si ikwallah sarila. Daniyan mipanambayang sa andi ini na tahajud. Daniyan mausar sumantan yang sa isagyang puto andi ini na kapuang magkinagyan nagukang betian yan sa Quran. Kaya buhay nusaran yan sa gyang kaya matan yan na kailay sa andi ini na Facebook. Aku pinberang andi ini na di mga pipiyang na ayapan awi dunakal na igirawan na ayap kububeen yan milay na gyang puto amaratan na yang kububeen nilai pertama pihak. Ayat katro, walahum adanun la yasma'una biha. At nagtangilairan, ada yang pamamakin. Ayat pakaisip, begitu sudah pemakanan nak nambah. Begitu semangat tahu, amin bengen-bengen. Seisagyang kaya katantaguyan, seisagyang kaya dunia, saden yang mausar agyang kaya tangilan yang sapantag seikoy kasusu at wallah. Dan yang mausar agyang kaya tangilan yang seiko kapyo mamakin ganyan seiko mga ayat wallah, kapyo mamakin ganyan seiko mga seminar ayat yung didiscuss na pantag seiko wallah, kapyo mamakin ganyan seisagyang punta mga khutbah, seisagyang punta mga masjid, kaya inusaran yan seisagyang kaya tangilan yan na madeso music, na ande ni na aya inusaran yan nagyang puto ande ni na limapia. Yuto ikatlo. Nagyang puto tigu wallah amangan tao ada niya na mausaranan na ula ikakal an'am. Sira na tigwala na datarong mga binatang. Naman nagyang puto binatang ka niya kalalay mantang. Na di niyan mapakasigaya, mutakarabawa, niya kalalay mata na di niyan mapakasigaya imani ngawaid agu lebugay. Nagito na namatan niya. Nagito niya kasay baratan ng Allah. Ulan kakal an'am. Sirang ito tigil na datal binatang. Balhum adal. Odi ang tigwala na subratan sa mga binatang. Sama ito na subratan sa mga binatang. Ito, nakagiya sa binatang napapapasunod wala yan kung taka pamimikiran. Nasa katano na tiyaguan tanong wala sa mapiak pamimikiran. Mapakapsingaya tanong sumalingaway gusto lebugay. Nakatim niya pakasingaya kaso anday ni na malingaway gusto lebugay. Na ayam ka di mapakasingaya haram kebuhanan. Istinaw tuwa niya karibirgit. Di ka mapakapsingaya, iya na haramaya. Nagiya na halalay. Tiyaguan ka magwala sa tangilang. Laudi ka mausap na ulay kalanam. Inoto. Nakagiya sa mga binatang na naman kabayran ni pamamakin ka. Kuwanto na ipigila sa isa-isagyang kaya niya. Nasa kata na amay kusutang ilang ka na siing ka mausap. Sa isagyang kutapya kasisingay. Ay di sa parwagamatan o agama Islam. Nagyot kay pero awan wala sa sobra pensumanusia sa binatang. Sabot kay isagyang kuto. Kaande na din yan ang kausara sa isagyang kuto mapiyak. Naginan.
Ikatir wallah. Ayat sumbat kagian kaya katir wallah wal kadhimin al ghaib. Pedepan sagian kota pitigaran sagian kota surga natawa kernian surarang intian. Ayat makna na ketigrian surarang intian. Wal afina 'anil nas agu panian so manusia seikudian kibentagin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Suwatigian wallah nab kebubayaan yang semangat tahu akibibiya sabab sa miaka sobra yang kaya oras kakate miaga nas di sebaitiden pengintan usik wallah agi yang kaya yaki apa kambigetan usama kampetauras napakam belakatan yang nagu pengintan usik wallah agi yang kaya kadidar pantan mantu na siapan siran wallah seiku mamamurala ka ubadi kalau nabi di dia lagi kota Panamariran dan terakhir kaya si Habib agu yang kaya bubainya nasikan Indonesia pengintan usik wallah ande ni lagi kaya apa ang beberapa muatan apa prediksi simbetan usik wallah apa paruditan usik salungan maurin wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ni Tanpo Marayang na masa buku dari mga usay na amin tanong wasin ali na pagkait dato. Sasama niya nasitan ng manti sa iyang mga pakisiyo. Waan na dari kanuron na kasabuguli sa iyang may picture yan na isola na sa mga pakisiyo. Hadiyan isa. Antonio pakisiyo bangsa. Sang ni Pfizer kan. Ana mga siring anak na yung ilan nitero na ko na pero to ko na dito dito sa sangwi dalakaw. Ano? Kita mga siring anak na dito sila mo dito pina na para seminar na sila. Berang-berang ay bigilan rahan na. Yung taw sila na bibit mangimboy ta. Na sangwi dalakaw. Oh, ay importante na ini buit kasi ay importante na ini buit kasi na destinasi so ate di mana so pikiran na kira penting tidak apa nih kita seikuaga pikir wallah wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tiru angkat tingginya Muhammad dan sebenarnya kunci kukandan ka sadin syafirat dia ya namparan dia ya sadin membusap kebenar nanti wallah emanan na ya importante nagi yang kota dingau di iwan hatiru uga ina ikira na pagado yang kakirang buwa kagi so kapanulong na ikira uto na at no to di tatawafikan wala sutaw uga na sa ikumyati na tiyaw fikam nubu Allah. Ay kira puasa mga so puasa na gitu gemiran dito na agi manet sumbegira na susah bagi na natingin na tumamala kami kagip kendem yang ayah bukas butaw na narwana upaan. Ay masya Allah sumbelayak na gitu na taman ni to na di seminar. Begitu tinggi na kasih bidan na para tiya yang kakapagi lain na upama ka para tiya yang nabi pen ayat na ibugay nang bibugay terus ngibu na upama ka makakuha ka na di kan gerayang ka kan sabab saya karena para tiya kalak sa ikwala api pen kuminiraw sa mga tayo kasan manarik sunga kaya na magato sa iburo ay importante na sukusok ka na nasi ko na gitu dia nginan teron dia kena bayang harus suruh na juta ko na kan mana na kakya terang sekarang baris gitu penutup salimur ka wala agi ako tamya katali makasena ko ada mau pemikir duri na napinalaman kasi wala sa aya mau berkekaun na pwede nagasabinas sa ikwal lagi ang kunto tawa miyaka tunay migir ka sa tiru ayam pengin kan nanti ayam lah na sabu ka sa yang ayam misik ka yang kota misik ka yun din tiru ka lagi itu no mga padami mga na ini di kasumbayan na ira mo eju na sa kukuha na din na pasasambayan na iman na bumita kasumbayan na ikaw din na budya ni kasumbayan na umanji na sira na gusto wata iya ni bali di muta wata ya namin din na di maguman nas kanya naman jumat na niya ni kasumbayan tama ni man na di kasumbayan adna dusa niya ro gian mo ta detaruto
na ayay pag-imbestigar no wala nagyan ko tam yang ay po sa mga wakto. So hindi niya no tumapamangyari na sa iyo wala. Pwede wala adin po mga ulamatan piyakaw kitiramin sa ibarat. Ano ubud na hadis sa ibarat. Okay, na pa mga pamimikiran na piyo. Matatigyan na upama kaya po yang kaya tigyan na katiro Rasulullah so sabo yang nagsiyo surga. Na upama kaya po diga sembo yang sa diumat na kasimbo yang na diumat ay bukan wala na ulawag musik. At istinsa arena lang. Sangat nakaseksual So tingin sampo yang na upama kapag ibarat sa kunsi na limitri. Nah, nagyan kaya tingin naman na kunsi na di mga kunsi ay igira mapipida-pida sa train. Nakataya kita kan tingin na may kaya nibagang kaso train din na ito na kapag kunsi ya. Na di ka pagbagyan, nagyan ko kabagyan ka, kakagay sa sa nibagang kaso kunsi. Isaw nang sa mga sabon. Okay, na sila katanong, naya ko ang tanong nagyan ko tuwa, kapkiro ang tanong, inutong, na di nga kibar sultan. Aluin kau na di, ano, mami papa ka bang pulakan o di na ba mga. Nah, penelitian ko sa ikwala, agyan po ka mga pagalitan mo, yung titigyan na turoon sila wala, nag-uunang sila wala sa iko mafia, na ayaw mata, narita sila wala. Kakagyan, tanong tulistiro, ako ba kano na turoon sila wala, na ikali mo yan sila andin naguna daw yan sila. Yun daw eh, mulaw lang tanong mafia. Okay, bersama doktor na para yang itu masalah muda ni tak kaya sembel kaya sembel ni untuk alian. Si guna datang depan ka bila-bila lah dan lagi ada pertanyaan sama lagi untuk orang bangsa tanah sisa yang kanan Paris France Islam yang makin yang untuk si Haji Siti Senai Abdul Hamid yang untuk si Rahmat Abdul Hamid. Begini mga penting membuat sisa yang sosial media yang untuk si Nurdin Ibrahim Asum salam rekan bersama anak papan tagal lagi salam berkait alim yang untuk si Ismail Said Nomting papan tagal membuat di sana yang berkait yang untuk si Johara yang untuk si Budawan Sadarakan. Okey, kalau lama kita diinventai sisa yang sosial media kan ada salam rekan bersama alhamdulillah syukran. Siko dalam unit kapal makin nanti sagi yang program atau sana iamat Islamic Seminar. Salah bro nantam nas aja ni saja. Kami sendiri antara nama kami ibadah. Okey, Nabila. Okey, alhamdulillah. Okey, sama dia nak ia kita dengan terbiasa dia yang program atau saja tabel pakan dua dan yang alimtan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fiyana wa la ma'ana wa la mahruma wa la matruda. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.